Agan anos ti basit apo nga aguray ti napintas nga pan nakaaramid na deto'y bridge ta. At damit dagiti engineers tayo nga nalalaing nga mang-design ka deto'y. Nakita damit deto'y failure na idikwan. So, iso ti ad-addressan da apo. Kalpasan gagayem ken kabsat nga da iti nagbalina nga issue. Panggep palaan karayto ya madama nga pan naka espalto iti karayto ya Gilbert Bridge iti siyudad Tilawag. Mga kaibigan ket timpuar dagiti nagduduma nga makuna masao dagiti motorista agapuan na mga kaibigan ta adda dagiti makita manen dagiti dumaldalya iti karayto nga rangtay mga ka JCQ nga adda manen dagiti agrikiriki apaset dayto ya na aspalto mga ka JCQ. Italangi mo na nagundaway ket nangangay iti biyanga ni Mayor Michael Marcos Kion pakairamanan dagiti nagdudumang nga department heads iti siyudad Tilawag. Pakairamanan ti agdama nga OIC iti Engineering Office iti siyudad Tilawag mga kaibigan nga ni Engineer Marshall Bautwak mga ka JCQ. With regards to the repair of the bridge, which is, the project title is Retrofitting Strengthening of Permanent Bridges. That is the Gilbert Bridge 1 and 2 along Manila North Road. The contract is being undertaken by Alphatech Chemical Corporation. So last night, we have been alerted by so many posts in social media that even the CA sent me. And when I've seen it, I personally got to the bridge. And I asked the project engineer and the contractor himself. The scope of work for their contract is first, the removal of actual structures, which is yung nakita natin na pagtanggal ng asfalto. And second, they will overlay again with asphalt, but the asphalt that they are using will be the asphalt with anti-rotting additive. May mga asfalto kasi na yung mga ordinary asphalt is pag natutuluan ng krudo, nagme-melt siya. Now, the DPWH is addressing that by using the anti-rotting additive with additive to the asphalt. Now, they are still in the second scope of work, which is the overlaying of asphalt. Nakikita natin na yung expansion joint nandun, which is parang nag-overlay na sila. Hindi kasi nila pwedeng tanggalin yung, if they are overlaying asphalt, hindi kasi pwedeng hindi continuous yung overlaying nila. So, ang procedure is, they will asphalt overlay all of it, and then after that, tatanggalin din nila yung nandun sa expansion joint. The one that you are seeing na asfalto dun sa taas ng expansion joint, tanggalin din nila. They will remove that, and then they will put a vertical finger type expansion joint, which looks like this. Ganito po siya. And then, they will put 16 mm reinforcement. Bale, sir? They will chip this portion. This is 0.7 meter width. And then, i-chip nila ng 4 inches pababa dun sa slab natin. Then, they will put 16 mm reinforcement. Ubunen da detoy apo. Ubunen da detoy sa danto fill upan iti grout metlaeng. Kas dayto ti procedure na. Yes po. Kas ito tilangan na jay nga to na. Bale, 4 months kasi yung niya sir, yung contract niya. But for the top portion, ngamin di ubra and dagat nga to ken baba. Kasi detoy kat retrofitting papigsa and detoy bridge tayo. Ito'y nga to, 2 months ting bagada nga pan nakalpas na. So, nangrugi da idi September 28. We are expecting the finish on November 8. Opo. Then, bumabadan to pa sir. Another 2 months to di baba.
Agan anos ti basit apo nga aguray ti napintas nga pan nakaaramid na deto'y bridge ta. At damit dagiti engineers tayo nga nalalaing nga mang-design ka deto'y. Nakita damit deto'y failure na idikwan. So, iso ti ad-addressan da apo.